Kriya pum khat asimi nula pa ula naw nan dilak Victorian Chin Baptist Church in Kanindon na nan thai chaban tokin Chin Christian Council in Australia avoin hi na CVP chu kan nei thloma chang hi CVP a thai ok a haumin ha chu atu thai tar na ka banin ton halai CVP to nang hun chu Oxley Christian College a asilai a na chu 15 to 49 Old Melbourne Road Chermside Park VIC 3116 asilai Melbourne ni chwalai a mi ase Marunda Highway chunga mi ase City lay in Arami Popo ni chun Eastern Freeway nan rakzulai Marunda Highway nan lunhuwa Chermside Park Shopping Centre Park hana ke laya apial milam arak site lai Amumha parking zali lenga mi ase car park duty atwan min hani anin tore ten halai Chivizu phun ha chu atang leiban to khinan selai pakhatnak zoo beer wine khaini kunya kumpong tibantuk din zuk lemhom anga lailo apan hi nak ahoman abu in se pumpak in se chiwi chunga thilzwar anga lailo apathum nak pumdi po in trombo angelo mi po chu ho chunga tan tak le anga lailo apali nak tun in thailo le thaitar lo in hoikom in a rol ai le zan I anga lailo apanga nak motor accident sikvona kongkaule adang dang chawza phungphai he ape tlai mi a lampial konga sise palik zung bechei zung tiban tukonga hotle pyak silo in nangma io in trombo kanin lak pyak lailo aparuk nak chiwi to nang huna thil pakhat khat na siaram lo mi a uma chun aran nakin information center a thong thaitar chol asilai apasari nak natlun in konga sise din ei konga sise na seram lomi a uma sia chun nangma na pastor asilole northway tu pakhat khat sina thaitar nak na to lai ama ni chiwi committee sina aran nak in thaitar nak atwa lai apariat nak chiwi program chunga rian khillo mi ni ichhowa in video le man thak kho anga lailo chiwi chunga kena herding min ha chu atang leiban to khin an selai malama pumpak i thaitar na cha a ID driver license tiban tuk ikending apanhi nak Medicare apathum nak pumpak manchil hatol nak maipya nak tapmoi nak tiban tuk pol kending an selai intek ni tromvo lak ding ha chu atang leiban tukhin an rak selai apakhat nak nokhwatlung cha a thai tho jan ria chan hante in na pek nalai apanhi nak nokhwatlung ni pum cham hante in am pakho nak nga cha a don thla na to pyak than nalai apathum nak nokhwatlung cha a I nak chantling puan I pha tibantuk na serpiak nalai apalinak nakhwatlung ni nangma chimta lo in tlun in a hlamlo asia chun thlatlai nak na to alai apanga nak nakhwatlung ni khrifanunzia he se chiwi phungphai he akal mi se do cha lo in a ummo pakhat khat seram lo nak tate a umasia chun chiwi committee sina thaitar nak na to chalai khwatlung thaitlen ha chu atang leiban to khan an selai a khwatlung thaitar nak Khrifa bukip chewni chiwi ara khoding mi min lisbial tekha January ni thainga hlana VCBC TV committee ishrei tu asimi pastor mangshrei sina emailin mangshrei@gmail.com kwat chewnak lai kan innon ha Bitlun important selai avoin hi nak CCCA Civui a Victoria State chung in Melbourne ni tlak lai in arami nan si a state dang in arami nan si a tlun important selai hi kam huna hotel le bangla area na to tan nak a harcha a atu bantuk in khwatlung kan import nak na hi asi in khata minung pali tluk in kan import na lai nan tlun na in jewa serem te in nan umkho nang ha cha a raktim che ding in kan insom na khwatlung center na chu atang leiban tukhin arak silai a Victoria State chung in Australia zo phe church puwan cheu in Chin Baptist Church pu chai big in Lautu Baptist Church pu sheling in Mara Chin Christian Church of Victoria pu thauk in Melbourne Chin Baptist Church pu wan lalna in Melbourne Chin Church pu wan kungling in State dang in Adelaide Chin Christian Church pu no yap in Brisbane Chin Church pi siangpen in Emmanuel Chin Church Western Australia pu kong oi in Coffs Harbour Chin Christian Church pu thla chung in Perth Chin Baptist Church pu sai chung hin in Western Australia Chin Christian Church pu cho ok in Queensland Chin Christian Church pu twang hai in thaitar nak Melbourne ni chwala in aitel ding mi khrifa bu popo chu ma in cheu in chiwi nan rakzo nak lai kanin som na chiwi program na chu atang leiban to khin aselai chachon ninga ni pakhat nak DA meeting achan jing lai similam pakwa injan lai similam pangatiang apanhi nak chimnak election achan jan lai similam pali injan lai similam pangatiang hi meeting a officers council team nak le department officers team nak a umlai
จะจนนิงาจานปุ่มอาจารย์จานเลยสุมิลามปัสรีอินจานสุมิลามปกวาลเชียวเตียงเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตู Pastor มังเช VCBC Sermon Reverend Silent Thang MCC ชัมทกขจำปูเฮตู MCBC ทดลมขจำ LCCM จาปิจาขจำ Pastor วันจงลิง WACCC ประคัดละษา MCC เล PCBC Group 2 CCCM เล CECA Choir LCCM เล CBC ทัศวเปตู Reverend David Rao Thang CBC จะจนนิรุกนิจำพันนักอปคัดนักจีวีอนนัก Opening Ceremony Master of Ceremony Miss Boytonham Australia National Anthem สักนักทัศตู Reverend Japheth Lian ดงนักทารม VCBC Church Choir อนนักเลริบันตันนัก Reverend Dr. Dennis Shumang CCCA President Guest Speaker Mr. Chintan VMCจิงปุ่มนักอาจารย์จิงเลยสุมิลามประชาและเชียวอินสุมิลามเพลงหิตยังเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตู Pastor เป็งลิงชัมทกขจำ Reverend Thomas Mung ชัมทกขจำตูปูควางมัง Sermon Reverend No จงเลียน Solo โดดจวยแมงสวิงงุนเรม Pastor ขจำนัก Pastor งุนทองเลียนทารม MCC เล CEC Perth Quartet WACCC ทัศวเปตู Reverend Japheth Lianชุมปุ่มนาดีอินจุนอินทำตีเหล่าอินเทค VCBC นี่ชุนโจดังอสิเตไลชุนโจมเปียกนักจันเลยสุมิลามปักขันอินทอกอสิไลโจมเปียกนักจูมหุนลีอินเทนอสิไล Reverend Japheth Lian โจมเปียกนักอะ Christian Faith and Sexuality Reverend Dr. Dennis Shumang โจมเปียกนักอะ Church Leadership and Administration Reverend Dr. Sikia โจมเปียกนักอะ Christianity and Culture Reverend No จงเลียนโจมเปียกนักอะ Spiritual Renewal in 21st Century นาอันเซไลจมเปียนาดีอินกรุ๊ปใจไม้จีนักจูจันเลยสุมิลามปันหิละเชวอินปทุมละเชวเตียงในอสิไลจูดินหัวกรุ๊ป presentation จูจันเลยปทุมละเชวอินทอกอสิเตไลจะจนนิรุกนิจามปุ่มนักจูจันเลยสุมิลามปัสรีอินทอกอสิไลอีปกวาละเชวเตียงอสิไลเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตู Miss มังทลอย MCC เลปูเบียกจะเลียน VCBC ทดลองขจำปูวันเบียกทั้ง PCBC Special Solo สุยจัดเลียงโดดไหลเฮียงเมริกิมงุนบอร์ชินและแรมรวด Special Items จูคริฟาบูประคัดนี้ไอเทมประคัดเจวรักเอติมอสิไลดงนักทัศวเปตัว Reverend Dr. Dennis Shumang เจอไปจิงปุ่มนักจูจิงเลยสุมิลามประชาอินทอกอสิไลเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตู Pastor จงหิน ACCC ชัมทกทัศตูปูทันเป็ง CHCCF ทดลมทัศตูปูทันลาว BCC Sermon Reverend Dr. Dennis Shumang MCC Solo CCCM LCCM VCBC Zapiza Thacham Pastor Lian Hlun LBC Song Drama CBC Le ACCC Jun Shwe Tu Thar Thacham Pia Na Zonga Umlai Group Song LBC Le BCC Choir ACCC Le WACCC Thachwa Petu Reverend Zerpi Chumpum Chu Zan Lai Sumilam Panhi In Palit Yang Asilaiเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตูปีทะยัง ACCC ชัมทกทัจำตูปูชัมหง CEC ทดลมทัจำตูปูวันบอย QCCC Sermon Pastor บอยจิน WACCC Solo WACCC เล ACCC จาปิจาทัจำ Reverend Lelbik CCCM Group Song CBC เล CHCCF Choir PCBC เล LBC ทศวเปตู Reverend Dr. Sikiaอดอกนักบิ๊กจัมปุ่มนักจูจันเลยสุมิลามปัสรีอินทอกอสิไลเราช่วยตู VCBC Praise and Worship ปุ่มช่วยตู Pastor ตลองมัง AZC ชัมทอกทัจำ Reverend Vabi MCCV ทดลมทัจำปูนาวลิง CEC Western Australia Sermon Reverend อารองกุง CBC Solo CBC เล AZC จาปิจาทัจำ Pastor เชนทัง LCCM Group 2 PCBC เล MCCV Choir QCCC เล VCBC ทัศวเปตู Reverend Van Dot Thong CCCA Civui chunga a her mi bo a pet lai ding mi na chu Reverend Dr. Dennis Shumang ama chu CCCA President ACE Civui cha a Events Manager zong asi Civui kong a si se CCCA kong a si se pet lai na du a chun ama sina atang lai bantuk im pet lai kho asilai email shumang@yahoo.com Reverend Japheth Lian ama chu CCCA Secretary ACE VCBC a Pastor zong asi
Civui kong he pet lai in integrate pha bu lai in si se CCCA lai zong in si se trombo ngei tu asi ama sina pet lai na duwa chun atang lai bantuk in pet lai kho asi jafetlian@gmail.com Pastor Mangshe ama chu Civui integrate pha bu VCBC ni Civui committee fre tu a anchimi asi Civui to na kong a intake lai trombo vialte a trombo ngei tu big asi Civui kong he pet lai in pakhat kha pet lai na du asia chun atang lai bantuk in pet lai kho aselai mangshe@gmail.com Champek in thawngthannak arak ngai tu nandi lak chunga lunglop na tampi kan ngai CCCA Civui tika nandi lak kani tongten halai